Ngiyakubingelela mlaleli ngathi kuseni ngegama lenkosi uJesu siyabonga inkosi esinika impilo kasicimeze sibe lomthandazo singakangeni kulizwi lethu lalamhla. Baba wethu othandekayo yasezulwini siyakubonga ngempilo. Siza kufunda ilizwi lakho, khuluma kithi ngalo ngegama lika Jesu siyathandaza. Amen. Ngathi kuseni mhlobo wami othandekayo ngiloyise ukuthi sifunde singaphansi kwesihloko esithi sona kanti yona iflag yasezulwini ile khala bani, ikhala bani iflag yasezulwini. Ngilethemba sonke singaloyisa ukuthi sibe kwazi lokhu ngoba amazwe wonke alama flags, lonke ilizwe lile flag yalo. Yona leo flag yiyo emela lelo lizwe. Lapho oyibona khona leo flag kumbe kuse embassy kumbe kungapi uyahlube kwazi ukuthi ilizwe elimelwe ileo flag ilizwe elithize. So ezulwini khona njengoba na izulu lalo li state li nation lizimele lilobukhosi lilenkosi lona izulu lingaba le flag bani. Sizananzelela isikhathi esiningi ukuthi iflag iphakama nxa kusenziwa izinto ezinkulu kakhulu. For example, iflag yangakithi eZimbabwe yaphakama mhla ilizwe lifumana uzibuse 18 April 1980 iflag yeZimbabwe yaphakama. So isikhathi esiningi iflag siyibona nxa kusenziwa izinto ezinkulu kumbe kuse heroes kumbe ku-independence kumbe nxa kulombuthano omkhulu sibona iflag iphakama. So ngamanye amazwi iflag iphakama ngesikhathi so kwenziwe into enkulu. Kusitsho ukuthi ilizwi likaNkulunkulu kumele lisiphathise ukuthi sinanzelele lesi sehlakalo. Nxa kusiba lento enkulu kumele iflag ibe khona, kumele ikhanye kumbe ngemva kokuba ilizwe seliyenza into enkulu emangalisayo kumele iflag iphakame. Kusitsho ukuthi le flag yasezulwini kumele iphakame, kumele sibone kuzehlakalo ezinjengendalo, ukudala, ukuhlenga lakho konke nje lapho uNkulunkulu ayenza izinto ezinkulu kumele sibone iflag yezulu iphakama. EBhayibhelini sizananzelela imisebenzi emkhulu uNkulunkulu ayenzayo, imisebenzi enjengokudala, imisebenzi enjengokufa esiphambanweni, imisebenzi enjengokuhlenga abantwana bako-Israyeli elizweni lase-Egypt. So ngeminye imisebenzi emkhulu eveza amandla kaNkulunkulu. Kodwa kumele sikuzwisise ukuthi uNkulunkulu ngeke simlimite kulokhu kuphela, kodwa ngokunye okuveza amandla kaNkulunkulu amangalisayo, ukudala izulu lomhlaba, ukuhlenga umuntu, ukuhlenga abantwana bako-Israyeli besuka e-Egypt besiya eKhenani. Ngoba nxa ekhuluma kwenye indawo uthi yena lingakhohlwa ukuthi ngalihlenga ngesandla sami esilamandla ebugqilini baseGibhite. So ngamanye amazwi leso sehlakalo siveza amandla kaNkulunkulu amakhulu. Asike nisikhangele okunye okwayenzakala ekudalweni komhlaba. Ngifunda kuBhayibheli lesilungu lapha encwadini kaGenesis isahluko ngo2 iverse 1 to 3. Ithi yona iBhayibheli, thus the heavens and the earth were finished and all the host of them. And on the seventh day God ended his work which he had made, and he rested on the seventh day from all his work which he had made. And God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it he had rested from all his work
which God created and made. IBhayibheli selikhuluma ngokudala kukaNkulunkulu. Edala izulu lomhlaba ngensuku ezingu-6. Kusitsho ukuthi indalo yonke yaphelela ngensuku ezingu-6, insuku eziyisithupha. uNkulunkulu wayeseqede konke, meaning to say, ngemva kwalokho uNkulunkulu kumele ayenze ulutho oluveza amandla akhe. Kusitsho ukuthi ngemva kokudala kumele sibone olunye ulutho oluveza amandla kaNkulunkulu. Ilizwi likaNkulunkulu ke lapha lithi lona ngemva kokudala eseqede konke uNkulunkulu wadala elinye ilanga elesi-7. Ilanga leli elesi-7, ilanga lesikhombisa, lali empty, akulalutho alenzayo ngelanga leli. Akwenzayo ukuthi walubusisa lolo suku, walungcwelisa lolo suku, waphumula ngalo lolo suku. So sibona uNkulunkulu esebeka olunye usuku eceleni, elugcwalisa ngesibusiso sakhe, njalo elubeka eceleni, njalo ephumula ngalo. So sinanzelela yona le iveza sobala iflag yasezulwini, ngoba sibona uNkulunkulu lokhu ekwenza ngemva kokuqeda umsebenzi wakhe omkhulu, umsebenzi wokudala. Sesithi lapha ku-Exodus chapter 20 verse 8 to 11 uthi yena, khumbula usuku lwesabatha ulugcine lube ngcwele. Insuku eziyisikhombisa uzakwenza imisebenzi yakho yonke, kodwa usuku lwesikhombisa lusuku lwesabatha yenkosi yakho. Ngalo ungayenzi umsebenzi wena kumbe ngendodana yakho, lendodakazi yakho, lenceku yakho, lencekukazi yakho, lenkomo zakho, lo muntu wemzini osemasango akho. Ngoba ngensuku eziyisikhombisa, ngensuku eziyisithupha uNkulunkulu wadala izulu lomhlaba. So unika i-reason, unika isizatho sokuthi lolu suku luhlonitshwe. Ngani kumele luhlonitshwe? Ngoba ngensuku eziyisithupha uNkulunkulu wadala izulu lomhlaba. So ngamanye amazwi usebeka uphawu, iflag eveza ipower yakhe, ipower yokudala. Uthi yena sengidale izulu ngensuku eziyisithupha. So usuku lolu luveza ukuthi ngingumdali. So ngamanye amazwi luma njengeflag yasezulwini, luma luveza ipower kaNkulunkulu yokudala. Singaya kuDeuteronomy isahluko ngo-5 verse 15. uNkulunkulu ukhuluma ngokuhlenga abantwana bako-Israyeli e-Egypt. Uthi yena, khumbula ukuthi wawuyisigcili elizweni laseGibhite. Mina uNkulunkulu ngakukhipha ngesandla sami esilamandla. Ngakho ngiyakulaya ukuthi ugcine usuku lwesabatha. So usuku lwesabatha lapha solulethwa njengesayini yepower kaNkulunkulu yokuhlenga. Ngale ku-Exodus sibone sayini yepower kaNkulunkulu yokudala. Lapha ku-Deuteronomy sibona kuyisayini kaNkulunkulu, isayini yamandla akhe okuhlenga. Ngamanye amazwi ubambanisa kumbe uqathanisa ukuhlenga kwakhe abantwana bako-Israyeli e-Egypt, abakhumbuze ukuthi bagcine usuku lwesabatha ngoba yisayini yokuhlengwa kwabo. So lapho uNkulunkulu aveza amandla akhe sithola kulosuku lwesabatha. Eqeda ukudala uNkulunkulu ubeka usuku lwesabatha. Eqeda ukuhlenga abantwana bako-Israyeli ubakhumbuza ngesabatha. So isabatha iba njengeflag yezulu eveza ipower kaNkulunkulu. Ngiyake ngizwa abaningi besithi ngamalanga ayisiyo ndaba yamalanga, it's deeper than amalanga. Yindaba eveza ipower kaNkulunkulu. Lapho aveza imisebenzi yakhe emkhulu, uNkulunkulu uphakamisa iflag yakhe.
ngeke enilembu libe iflag. Iflag yeZimbabwe iyaziwa. Ngeke uthathe enilembu usike iZambia uthenge ilembu kwenye ishop uyiphakamise uthi iflag. Iflag iyaziwa. Kusitsho ukuthi not every piece of cloth can be iflag. Kuba le flag eyaziwayo, iflag yeZimbabwe. Lasezulwini kule flag uNkulunkulu ngemva kokwenza imisebenzi yakhe emkhulu wayiphakamisa iflag yezulu. Ngemva kokudala yaphakama iflag yezulu elisabatha. Ngemva kokuhlenga abantwana bakwaIsrayeli uyabakhumbuza ukuthi bagcine isabatha ngoba yisayini yani yepower yakhe yokuhlenga. Lapho njalo okufunyanwa uNkulunkulu eyiphakamisa iflag yokuhlenga kwakhe kusesibhambanweni. Lizananzelela abathandekayo ukuthi ngemva kokufa kukaKristu esibhambanweni esithi kuphelile esifa uKristu esibhambanweni okwakulandela kwakulusuku lwesabatha. Lizananzelela abathandela ukuthi yona le iprinciple wona lo mthetho uyalandeleleka eBhayibhelini ukuthi uNkulunkulu lapho ayeveza imisebenzi yakhe emkhulu okwakulandela muva lesabatha. Singaya kuMatthew chapter 23 Luke chapter 23 iverse ngu53 lo 54. Ithi yona iBhayibheli ikhuluma ngokufa kukaJesu Kristu. Uthi yena lapha, and he took it down, utsho umzimba kaKristu, and he took it down and wrapped in linen and laid it in a sepulchre that was hewn in stone, wherein never man before was laid. Basebethatha umzimba wakhe bawugoqela ngelembu elihle basebewubeka phakathi kwethuna elaligujwe elitsheni lapho okwawungazake kubekwe umuntu. Verse 54. And that day was the preparation day, and the Sabbath drew on. Lolo suku kwakulusuku lokulungiselela lesabatha yayisisondele ukuqala. So uJesu wafa ngeFriday. Yikho sisithi kule Good Friday. After Good Friday, ilanga elalilandela ilanga uJesu afa ngalo lilanga lesabatha. iBhayibheli nxa likhuluma ngalo lithi lona isabatha laselisondele. Bafaka isidumbu sikaKristu ethuneni basebehamba ukuyaphumula ngosuku lwesabatha. So ngamanye amazwi sinanzelela ngemva kwesiphambano uJesu esifa esibhambanweni okwalandelayo bathandekayo kwaba yisabatha. So lizananzelela ukuthi ilizwi likaNkulunkulu libeka sobala leyimfundiso. uNkulunkulu ngemva kokwenza ulutho olukhulu isabatha liyalandela. iZimbabwe yafumana uzibuse ngo1980 18 April iflag yaphakama. iZimbabwe isithola ukukhululeka yaphakama iflag. Nxa kwakungaphakama enye iflag after that kwakuyikuhlamuka. Ngakho umuntu ongangena eZimbabwe ayehlise iflag yeZimbabwe akhweze inye iflag khona lokho ikuhlamuka kumbe ikuhlamukela igovernment ngendlela emangalisayo. Omunye ngathi akambe ilembu lona lelo lembu lilomsebenzi omkhulu ngoba limela iZimbabwe ngokwayo. So nxa umuntu engadelela ilizwe laseZimbabwe elilo president walo elizimeleyo alidelele ayehlise iflag yeZimbabwe athathe iflag yeBritain ayikhweze khona lokho ikuhlamuka okukhulu kakhulu. uNkulunkulu ngemva kokwenza lezi zinto wayephakamisa iflag. Yikho ekhuluma kuEzekiel esithi yena ngalinika amasabatha ami ukuthi abe yisibonelo kumbe abe yisign kumbe abe yiemblem kumbe abe yimark phakathi kwami lani. Ngifunda kuEzekiel chapter 20 verse 12. Futhi yena ngalipha amasabatha ami ukuthi abe yisign phakathi kwethu ukuthi libekwazi ukuthi mina yimi uNkulunkulu wenu. So bathandekayo engiloyisa ukuthi sikunanzelele indaba yesabatha ijulile ukudlula amalanga.
Ayisiyo ndaba ukuthi hayi kuya ngokuthi wena uthola liphi ilanga, kuya ngokuthi wena ufuna kuphi. Ayisiyo ndaba yamalanga la. Yindaba yembuso emibili ephikisanayo. Umbuso kaNkulunkulu lombuso kaSathane. Umbuso ofuna ukuphakamisa enye iflag ephikisana leflag kaNkulunkulu. Yebo engaba khona amalanga abantu abangawafaka, kodwa kumele sibe kwazi ukuthi yikuhlamukela umbuso kaNkulunkulu. Yebo abantu bengakwenza bengakwazi bakwenze bephelele ngenhliziyo zabo zonke. uNkulunkulu uyabazi abanjalo, but nxa uNkulunkulu eletha lokhu kukhanya kube sobala empilweni zethu, uNkulunkulu ukhangelele ukuthi sinjani siyenze olunye ulutho. Yikho nxa ekhuluma kuyona le ivesi esibalileyo uthi remember the Sabbath day. Remember the Sabbath day. Kumbula usuku lweSabatha. Remember the Sabbath day. Meaning to say, kulelanga elilodwa elibizwa ukuthi the Sabbath day. Uyafana lokuthi nxa ungumbalisi uthi ebantwaneni give me the pen. Abantwana bakumele bakhangelane babuzane ukuthi who has the pen, ngubani ole pencil le ebuzwa ngutitsha. But if you say give me a pen, any child can give you a pen. Kodwa ungathi give me the pen, kutsho ukuthi kulo wani umuntu oyabele ele pencil okumele unjani uyiphiwe. uNkulunkulu is saying remember the Sabbath day, meaning to say kulelanga elibizwa ukuthi yilo the Sabbath day, eliyiflag yezulu elabekwa umhlaba udalwa kungakabi lomJuda kungakabi lomGreek. iSabatha labekwa as an emblem of God's power. So phakathi kwempikiswano leyi bathandekayo, uSathani khona lokho uNkulunkulu athi yikho okumvezayo, uSathani yikho akwehlisayo. Liyake likunanzelela ukuthi nxa ilizwe lithunjwa, linqotshwa, lithathelwa amandla alo, okulandelayo ukuthi le flag yalo iyehla, bakhweze iflag yalelo lizwe eliyabe selibusa. Umuntu ongakhweza enye iflag phakathi komhlaba owadalwa nguNkulunkulu uyabe emhlamukela ngendlela ecacileyo, lanxa abantu abanengi bengakunanzeleli khonakho. Kodwa umutsho weSabatha bathandekayo ngokujula kwawo utsho khonokho. Kungani uNkulunkulu engaqhakathekisa ilanga? Kuyini ngalo? Ilanga lona lelo i-emblem yepower yakhe. Kumele abongwe uNkulunkulu ukuthi kakhethanga olunye ulutho, kumbe ngabe wakhetha intaba ngabe kuyahlupha, kodwa wakhetha isikhathi lapho okhona sikhona. Ube semanzini, ube ngaphansi kolwandle, ube ngaphi, leso sikhathi siyakufikela ukuthi ube kwazi ukuthi umhlaba lo ungokaNkulunkulu, wawudala ngensuku eziyisithupha. So ke iflag yasezulwini bathandekayo liSabatha. iSabatha yiflag yasezulwini emela umbuso kaNkulunkulu. Yikho ilizwi likaNkulunkulu libeka sobala ukuthi even ngemva kokuba abantu sebesindisiwe sebesezulwini, ku-Isaiah chapter 6 after 66 verse 22 and 23 libeka sobala ukuthi bayabegcina usuku lweSabatha sebesezulwini. Ku-Matthew chapter 24 verse 20 uJesu ekhuluma ngensuku zokucina amaKristu behlukuluzwa, ngoba ngesikhathi uJesu ebuya akula ozafunyana nguJesu esendlini. Bayabe sebesegangeni amaKristu ngenxa yani ye-persecution ezaba khona ekupheleni kwesikhathi. Nxa wayekhuluma ngaleso sikhathi uJesu uthi yena khulekani ukuthi ukubaleka kwenu ngaleso sikhathi kungabi ngesikhathi somqando, kumbe kungabi ngosuku lweSabatha. Ngani? Wayesazi ivini ukuthi ekupheleni kwesikhathi luyabe lokho lugcinelwani. It's an emblem, yiflag yasezulwini ephakanyiswa emhlabeni ukuveza ukuthi umhlaba ungoka Jehova, wawudala ngensuku ezingu-6.
Kuveza njalo ukuthi uJesu wafa esibhambanweni. Kuveza njalo ukuthi uNkulunkulu wahlenga abantwana bakweIsrayeli elizweni laseGibhithe. uNkulunkulu bathandekayo ukhangelele ukuthi sigcine isabatha lakhe. Yikho udaba lwensuku zokugcina, imessage yonsuku zokugcina kuSambulo isahluko 14 uthi yena 14 verse 6. Ngase ngibona enye ingilosi iphapha emkhathini ithwele ivangeli elingapheliyo ukuba lichunyayelwe emhlabeni wonke, ezizweni zonke, endimini zonke lasebantwini bonke. Yamemeza ngelizwi elikhulu yathi, mesabeni uNkulunkulu, limnike udumo ngoba isikhathi sokuthonisisa kwakhe sesifikile. Likhonze yena owadala izulu lomhlaba. Ivesi ngavela itsho njalo ukuthi likhonze yena owadala izulu lomhlaba. Sikhuluma ngesabatha ngoba yiwo wodwa umthetho okhomba kuJesu ukuthi ngempela nguye umnikazi wezulu lomhlaba. So ke isabatha bathandekayo iemblem yamandla akhe, linjengeflag. Iflag kayanga empini, iflag ungayidobha uyidabule uyitshise kayikwenzi lutho. Kodwa abanikazi balelo lizwe, uhulumende walelo lizwe uyakuvalela ejele. Ungabuza ukuthi akambe ilembu, kuzame khona lokho uyiyehlise iflag yaseZimbabwe, ilembu lona lelana ulisike ngengqamu, ulitshise kumbe ulidabule, sibone ukuthi ilanga liyatshona yini uphandle ungavalelwanga. uNkulunkulu bathandekayo ulayo iflag yakhe. Nxa engelayo kutsho ukuthi igovernment kaNkulunkulu ile mistake. Kumele ibe layo ngoba akula state, akula nation engela flag. Wonke ama states, wonke ama nations, imbuso yonke ile flag. Yona leyo flag yiyo eveza ona lo mbuso. It's an emblem of its power ukuthi ngumbuso ozimeleyo. Ilizwe lasezulwini lile flag. Yona leyo flag lusuku lwesabatha. Inkosi engani ngasiphathisa ukuthi lawa amaqiniso siwamukele. Bakhona abantu bakaNkulunkulu abakhonzayo ngenhliziyo zabo zonke la ngokuzinikela kwabo konke, kodwa bengananzeleli ukuthi kuyona leyo area uSathani ubachaye 10-0. Bengananzela ukuthi kule indaba uSathani uyabaqambela amanga. Imithetho kaNkulunkulu ingu-10 eBhayibhelini. Nxa sikhuluma ngomthetho wesabatha, uyingxenye yayo naleyo mithetho. Ngaphandle sikhipho wesabatha isale ingu-9. Kodwa nxa sivuma ukuthi imithetho kaNkulunkulu ingu-10, okwenza ibe yi-10 okunye kwakhona umthetho wesabatha. Yikho waphiwa amazwane angu-10 lemino engu-10 ukuthi ukhunjuzwe ukuthi imilayo kaNkulunkulu ingu-10, kuhlanganisela lo mlayo wesabatha okhomba kuJesu Kristu ukuthi nguye umnikazi wezulu lomhlaba. Inkosi kayisibusise ngalekuseni. Asikhuleke nini. Baba wethu othandekayo, sicela ngalekuseni usiphathise ilizwi lakho baba othandekayo libe lendawo empilweni zethu. Silikholwe, silandele lokho kuphela okulotshiweyo. Sikukhonze njengalokho kubhaliwe elizwini lakho. Kuyikucela kwethu ngalekuseni ngegama likaJesu Kristu siyakhuleka. Amen.